Hello, everybody. Good evening. Welcome to the sixth day of this 21 video challenge. This is also my third day of new job, new work. How are you? I'm a bit tired. It was a very, very busy day. Today I think I'm going to talk on Croatian, my native language, because I also want to express myself on my own language, and also I'm very tired, so I feel like talking in Croatia. So I'll try to maybe put some titles. Maybe if you know some good program, you can give me some message. It will be great. So yeah. Tako da, dobro večer svima. Čak baš mi je čudno sada pričati na hrvatskom, ali evo ga, bok. Danas sam imao baš brutalan dan. Znači, probudio sam se alarm me budio u 4, ali sam onda produžio jer nisam htio dizat, pošto tata je sinoć prespavao i spavao je u ovoj drugoj sobi gdje je kuhinja i sve živo. I onda sam na kraju uspio spavati do 6 sati, znači u komadu, ne znam, zaspao sam, nemam pojma, oko 10, možda 11, spavao sam do 6 ujutro, to je jedno od dužih spavanja, baš sam bio happy kad sam se probudio. I taman kad sam ja ustao, on se isto lagano počeo buditi i onda smo imali lijepi doručak, koja je privilegija zapravo da možeš svom tati složiti doručak. Znači top osjećaj. I nakon toga smo popili čaj, onda smo otišli u šetnju, šetali smo lijepo po Jadranom uz obalu, pa smo sjeli na jednu kavu, popili kavicu, pa se pošetali nazad doma. Na toj kavi mi je došla obavijest za posao da kao da je gužva, pa da li se želim javiti za posao, da dođem još raditi. Ja sam se prijavio za popodne samo 2 sata, nisam više imao termina. Tek sam počeo raditi, pa imam manje termina. Ja zakaj ne, baš mi se ide raditi, htio bi si malo i parica zaraditi, lijep je dan. Tako da sam se prijavio za još dodatnih ekstra 2 sata. Ošao s tatom doma, malo još popričali, spremio se raditi, išao šljakati, radio na poslu, odradio ta 2 sata, došao doma, složio si top klopu, znači klopa koju jedemo je toliko bitan faktor u tome kako se osjećamo. Znači, hrana, to s čime se hranimo, takav život imamo. Ali to je zaista doslovno. Znači, kakav život sami sebi, znači, naš život je to što pojedemo, doslovno, to je doslovno. Tako da, svim ljudima bih htio preporučiti ko se ozbiljno bavi sa sobom, znači s nekakvim duhovnim radom na sebi, ko ima želju da zna više o sebi, makrobiotika. Makrobiotika, to je top, znači kraljica prehrane, tako bi je nazvao. Zato što jedino makrobiotika ulazi u totalno holistički pristup prehrani i pristupa prehrani kao energiji. Znači sve, i Ayurveda isto jako dobro, naravno, ali makrobiotika zaista gleda na prehranu za razliku od ove naše zapadne civilizacije koja imaš ove nutricionizam i te sve stvari koje su isto dobre, ali su limitirane zato što gledaju kroz fizički pristup, znanstveni pristup. Dok je bitan taj energetski dio koji se ne uzima u većini današnjih modernih tehnologija. Zapravo je sve energija, mislim.
ćemo i ulaziti u priču, ali znači makrobiotika jedina pristupa tome kroz energetski pristup, znači kako sebe želimo energetski posložiti. To je makrobiotika, to je ono što je u makrobiotici drugačije. I uglavnom da sad da ne dubim o tome i ne uvjeravam, to je jedna moja duboka životna tema koju prolazim, da nikog ne treba uvjeravati u ništa, svako će čuti ono što želi čuti. Složio sam si danas, nakon dugo vremena, baš onaj onak top pravi makrobiotički obrok. Onaj miso, juha, tempeh, prije par dana sam baš išao nešto proučavati. U zadnje vrijeme jako puno proučavam zvijezde, utjecaje, tko sam kroz astrologiju, Jyotish i takve stvari, to me onako jako zaokuplja. Onda sam išao gledati, pošto sam i sam završio školu makrobiotike prije godinu dana, mislim da sam završio, ili prije 2 godine. Nije bitno, završio sam ju i zadnjih godinu dana kako sam prolazio kroz ovu fazu koju sam jučer pričao, sam totalno zanemario to. I sada prije 2 dana sam to proučavao malo i kroz ostale planete, kroz Ayurvedu, kroz krvnu grupu koju sam, znači sve se toliko poklapa, to mi je tako predivno, to mi je to tako isto predivno, znači sve grane duhovnosti koje sam proučavao u životu su sve pričaju istu stvar, sve se apsolutno poklapaju, kad čovjek pristupi iz ovog kuta i kad vidi da svaki kut gleda u istu stvar, u istu istinu, to je nešto predivno. Da se vratim na temu, da proučavam samog sebe kroz, znači, proučavajući tu prehranu, znači kroz sve te grane sam proučavao za sebe, se baš poklapa ono što mi je i pasalo u toj makrobiotici, da mi apsolutno meni, kroz moju energetsku konstrukciju, paše. I onda sam si danas kupio, napokon sam otišao u bio nakon dugo vremena, obožavam taj bio najviše na svijetu. I onda sam si kupio jedan fini komad tempeha, onak najveći, i kupio sam si ghee maslac, u zadnje vrijeme me stalno maslac zove, maslac, i onda sad kako sam ovo proučavao vidim da je meni ghee maslac nešto što bi trebao apsolutno stalno imati u kući. A nisam ga nikad prije imao, recimo. Tako sam si kupio sad i ghee maslac, još neke te stvarčice i napravio sam si topčinu, ručak, i tako sam bio sretan s time. I fino sam se najao te klopice, onda sam si dao oduška, lijepo sam se fino odmorio, jedno 20 minuta, ne treba mi više. Nakon toga sam se ustao, skuhao si čaj, spremio se na posao, otišao opet malo vozikati, dostave, baš je bilo topčina. Točno se vidi kako je čovjek energetski posložen, tako mu izgleda energetski financijski dan. Meni je ova sada podnevna šifta mi je bila topčina, stalno su mi stizale duple narudžbe, a da ne pričamo o sinhronicitetima, brojevima. Meni recimo sinhroniciteti kroz brojeve rade najjače, tako da baš ih je bilo topčina puno, i to je isto nešto što želim isprobati. Što sam se zalovao. Znači, želim naučiti te brojeve, glupo mi je da svaki put kad vidim neke brojeve, ja moram i čitati što ti brojevi znače, i uopće ne kužim kako, toliko puta sam to napravio, više ne znam na pamet, tako da ću jedno jutro, jedno podne, jedan dan, nešto si odvojiti, pa se posvetim brojevima, možda jedan dan, jedan broj, da ga onako baš dobro proučim i da kažem, aha, ok, sad znam sve o tebi i da zaista to znam, da si možda i ponovim sutra dan. Tako da zaista znam. Da, danas nisam ništa, nekakvu temicu odabrao, nemam pojma, takav mi je dan. Da, počeo sam vam pričati, znači,
dan mi je počeo sa tatom, sa tim predivnim iskustvom, ono, znači ne prvi put, ali sve više nam to postaje nešto tako prirodno, ono, ja i tata smo šetali i tak smo pričali ko ono dva najbolja prijatelja. Znači, ono, tako mi je lijepo vidjeti koliko sam sam sa sobom napredovao kroz odnos sa roditeljima. Pogotovo to sa tatom, recimo, cijeli moj život, dio mog života, sam imao jako kompliciran odnos sa tatom i ne znam, 30 i neke godine, nikad nisam doživio neku lijepu riječ od njega ili neku blisku emociju, sočnu emociju, znači bila je tu emocija svakakvih na način na koji sam ja bio zapravo energetski spreman primiti i on isto. I sad vidjeti da na taj način mi lijepo komuniciramo kao najbolji prijatelji, da kad se pozdravljamo da se zagrlimo, da si kažemo lijepe riječi, da se osjetimo, baš to je nešto zaista predivno i zaista svima nama to želim, ta iskustva da sebe dovedemo do tog stanja da možemo imati takvo iskustvo i u drugim odnosima. Htio bi sad nešto isto tako reći, znači vidim da ispričao sam cijelu priču svog života i u kratkim crtama i zaista bih htio napomenuti da ko se od vas osjeća da nije najbolje sam sa sobom, zaista savjetujem da pogleda sve moje videe do sada. Iako i sam znam da probijam svoje te blokade, da se izražavam, tako da neki na početku zvuče povuci potegni. I znam da smo svi danas jako zauzeti i teško nam je odvojiti 20 minuta vremena da nešto napravimo, ali ako se osjećaš loše sam sa sobom, zaista ti savjetujem da si daš posvećeni 20 minuta, to je par videa do sada sad smo u šestom danu, to je znači 5 dana, u 2 dana imaju po 2 videa, znači to su 4, 5 su 2, 3, to ja mislim 7 videa, ovak buvam sad na pamet, ne da mi se zbrajati. Uglavnom je savjetujem ti da zaista si daš, kad imaš mogućnosti vremena, 20 tih minuta posvećeno da pogledaš i da si pogledaš sve te epizode. Zato da osjetiš, vidiš da svi mi prolazimo kroz te faze u životu, ali da nas one definiraju i da ne definiraju naš život, da možemo dalje proći, da možemo doći u neke nove spoznaje o životu, da se ne fiksiramo samo u jednoj spoznaji. Tako da, ako nisi, pogledaj prije nego što nastaviš ovaj video gledati, to je moja preporuka. A sad bih htio reći jedan disclaimer na sve ono što sam ispričao. A taj disclaimer, znači tu sad pričamo kako naši roditelji utječu na nas. Kako društvo, roditelji utječe na nas i kako je to tako. A sad bi zapravo htio da pogledamo na cijelu situaciju iz jednog drugog kuta. A to je kut da nisu tu roditelji ti koji su nama ugradili traume, pa nas definirali, pa se sad mi liječimo od njihovih trauma. Nego da su ti roditelji tu već od samog našeg početka bili skrojeni, savršeni takvi kakvi jesu, baš za nas. Za našu energetsku konstrukciju, kakvi smo došli, šta smo došli naučiti, da su bili savršeni takvi kakvi trebaju da budu, da bi mi mogli dobiti ono što je nama potrebno, da bi mogli evoluirati kao duše.
Tako da moramo im zaista reći hvala vam što ste nam pomogli, što ste bili tu takvi, što ste bili strogi, ljuti, što ste nas tukli, što ste bili ovakvi i onakvi, što ste bili naša ogledala, da možemo vidjeti šta je to tu u nama, u šta trebamo pogledati, da naučimo nešto o sebi. To se može primijeniti na cijeli svijet. I tek ja još sam prolazim tu lekciju, jer razmišljao sam i o tome što sam isto sinoć rekao za mamu. Koliko god ja nju prihvaćam i pokušavam kao ne mijenjati, zapravo ako zaista budem iskren prema sebi i pogledam duboko u sebe u taj trenutak, moram vidjeti i priznati da na jednom saptilnom nivou još uvijek bi ja volio malo nešto tu kao modificirati, kao malo joj pomoć, malo joj gurnut nekakvu dobru vijest, dobru energijicu, ne prihvatiti tako kako jest. Jer istina je da tek kada možemo zaista vidjeti istinu da je svaki mikrodjelić naše realnosti, svačije realnosti, ove realnosti, apsolutno savršen, tek tad možemo vidjeti istinu da smo mi savršeni. I ja to znam konceptualno i iskustveno, ali još ne integrativno u kompletnosti. Tako da još isto sam radim na tome. I kako najteže nam je prihvatiti osobe koje najviše volimo takve kakve jesu. Naše najjače ogledalo. Da. Ne znam kaj bi vam više rekao nakon ovoga. Možda najbolje malo pustiti ovo da se slegne. Lijepo mi je bilo malo popričati i na hrvatskom. Baš jako volim naš jezik. Kroz zadnjih par godina toliko mi često dolaze neke riječi, dublje spoznaje kako je naš jezik predivan, tako moćan, takve riječi, složenice, neki korijeni tih riječi, wow. Ne znam, možda nastavimo ovo voditi na našem jeziku, toliko bi volio nekako šire podijeliti to sve što sam stekao u životu, a vidim da naš jezik je top. Tu sad vidim jednog komarca. Mislim da ću ga morati malo. Još jedan, 2 su. 3. A joj, bit će 4. Biće, vaca. Bio je jedan period u mom životu kad sam ja zaista hvatao te komarce i iznosio ih iz kuće. Što je sasvim okej. Ali danas neće biti ta priča. Danas ćemo ih bržim postupkom riješiti. Ništa ljudi, želimo vam svima predivnu noć, predivan dan, predivno jutro i vidimo se, pusa, pa.